Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Channel TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethele-ke lolu daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uSabelo, obedume ngelika Jamani, abanye bembiza ngokuthi uRasta. Kuthiwa-ke uSabelo-ke osukwini-ke lwayizolo, kuthiwa-ke yena nabangani bakhe bagasele kwenye-ke yamathaveni laphaya eSoweto-ke izolo ebusuku, nokuthiwa-ke bafike bantshontsha imali, baphinde-ke batshontsha notshwala obuningi ukuhlanganisa namabhodlela kagoloko. Nekuthiwa-ke umnikazi wesitolo uthe mayifika then wasenothisa ukuthi-ke kuntshontshiwe, wase e-check-a ama-footage, amakhamera ukuthi-ke amvezele obekwenzeka ebusuku. Kuthiwa-ke unothisile ukuthi-ke kunomlisa ovela kahle futhi-ke ovela njalo kulama-footages. Nekuthiwa-ke ube esebuza istaff sakhe ukuthi-ke ngabe bayamazi lo muntu, nangempela-ke istaff kuthiwa-ke sithe siyamazi and uSabelo sase simnyalela la ahlala khona. Nekuthiwa-ke umnikazi wethaveni ube esehamba nabaqaphi bakhe bebheke kubo kaSabelo. Nekuthiwa-ke bamficile impela kanjalo-ke noma wakhe, kanjalo-ke futhi-ke nalezinto ey'ntshontshiwe esitolo okungutshwala okuhlanganisa namabhodlela kagoloko. Nekuthiwa-ke bafike bamphoqa ukuthi-ke aphuze amabhodlela kagoloko awu-10. Kuthiwa-ke bebemkhombe ngeyibhamu. Nekuthiwa-ke uSabethe mase eqede ibhodlela lesi-6 then wangabe-ke esakwazi ukuthi-ke azibambele ibhodlela. Kuthiwa-ke bamphoqile bemvula umlomo, wena owabona inkomo emayiphuziswa umuthi. Kuthiwa-ke ugcine-ke ewaqedile amabhodlela awu-10. Nekuthiwa-ke ekuseni namhlanje uma wakhe ube esembizela i-ambulensi, wafike esibhedlela-ke eseshonile. Lesigameko senzeke laphaya eSoweto eGoli. Like ivideo, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Channel TV ngizohleze ngikhona ngulethela ey'sematheni usuku nosuku, ahlangabezane kwivideo elandelayo.